Značenje života je ono što mu pripišemo, rekao je Joseph Campbell, a 3 reči autora ove knjige, koje su zapravo i mantra koju provlači kroz ovu knjigu i koja bi možda trebala da bude i tvoja, je živi, voli, znači. Najpre, ovo je knjiga koju prožima jako mnogo pitanja, gde nas autor skoro na svakoj drugoj stranici navodi da odgovorimo na pitanja koja su lična i bez kojih nema uspeha. Neka od tih pitanja su sledeća. Nedeljni raspored koji bih mogao da koristim da budem zdraviji i kojih bih mogao zaista da se pridržavam. Stvari koje bih mogao uvrstiti u jutarnju rutinu već sutra. Na šta treba da obratim pažnju, neko u mom životu na koga bih voleo više da utičem je, nešto što želim da uradim da bih moj život dobio dublji smisao je, najveći cilj koji imam, a koji bi trebalo odmah da isplaniram je, kojih 5 ljudi je ostvarilo isti ili sličan san, a koji bih ja mogao da proučim, potražim ili možda intervjuišem. Ovo je knjiga koja mnogo naglašava razliku između uspešnih i onih koji su izuzetno uspešni. Jedna od ključnih razlika je da drugi imaju više poleta, više energije, više elana i volje za novim poduhvatima. Imaju meta navike i zapravo najbitnije zadržavaju se na vrhu nakon što ga dostignu. Zapravo, savjeti poput mnogo vežbaj, fokusiraj se na svoje veštine, radi neiscrpno, budi zahvalan. Oni su itekako delotvorni, njih svakodnevno slušamo i oni nas mogu ubaciti u igru, ali uopšte nas ne zadržavaju u njoj za dugoročni uspeh. Mnogo ljudi mnogo vežba, ali gube svoje šampionate na svom putu od ljudi koji su manje sposobni od njih. Autor govori kako je sve što nam stalno plasiraju nedovoljno da se dostigne dugoročni uspeh i nudi nam rješenje kako da pobede nad životom postanu lifestyle. Šta imaju oni kojima uspeh pređe u karakter? Jedan od razloga su meta navike i one ih izdvajaju na polju energije, sreće, zdravlja na visokom nivou. Neki primjer bi bio ako ti je cilj, imaš naviku da popiješ vodu svaki dan 8 čaša, onda ih tačno rasporedi koliko pre obroka, koliko između. Bitno je da imaš jasan pristup ostvarenju koji ide u detalje. Zapravo, izuzetna uspešnost je u zdravom pristupu življenja, u jakom mentalnom naporu uloženom u svaki dan, u svaki moment, ne samo u određenu oblast života. Dakle, u kreiranje i stvaranje pristupa izuzetne uspešnosti prema životu. Onaj koji se zadržava na vrhu ima zadiđujuće lične veštine, ali ne ugrožava zdravlje, za razliku od onih kojima je zdravlje ugroženo jer im je uspeh na prvom mjestu prioriteta ciljeva u životu. I to naravno dugoročno ne donosi rezultate. Pored dobrog zdravstvenog stanja koji je preduslov za dostizanje velikih dugoročnih rezultata i stvari koje smo pomenuli poput holističkog pristupa i mnogo vežbanja, koje su to još stvari koje izdvajaju izuzetno uspešne od onih uspešnih? Tradicionalne nagrade i titule ih ne uljuljkavaju od daljeg napora u rezultate. Oni zapravo ne rade zbog većeg novca, već zbog unutrašnjih nagrada i blagostanja. Oni stalno postavljaju pitanje kako mogu da popravim 2 stvari. Pripremu i primenu. Pitanje koje postavljaju su ređe ko sam ja i u čemu sam dobar. A češće šta je potrebno kako bi bio korisniji i kako mogu da poslužim drugima da isto to urade ili nešto slično. Oni se ne nadmeću sa drugima, svojom konkurencijom, već gledaju kako drugim ljudima da posluže i samim tim dobijaju na vrednosti. Ne razvijaju samo veštinu, već razvijaju i druge ljude. Izuzetno uspešni ljudi se ne razlikuju po nekom genetskom čudu, niti imaju bilo kakav prirodni adut koji drugi nemaju, već imaju rezultat izuzetno uspešnog niza namera i navika koje konstantno upražnjavaju. Pre nego što zaista pređemo na 6 bitnih navika koje autor navodi, prvo ćemo da malo obranemo perspektivu i kažemo šta je to što bi trebalo izbjegavati i koje su to 3 zamke dostizanja velike uspešnosti kojih bi trebalo da se čuvamo. Ne, to nije strah kojeg često smatramo najvećim krivicom za naše probleme. Nije ni kompetencija. Pa čak nisu ni drugi ljudi problem koji često postavljaju nogu. Ne, nisu ni oni. Jer od 500 ljudi koji su učestvovali u anketi, samo je 7 krivilo druge ljude za svoje greške. Da li je možda nedostajao kreativnosti? Je li to razlog i zato su mnogi diskvalifikovani iz igre? Ne, nije ni ona. A motivacija? Ne. Jer svi su ljudi bili posjedovali ekstremnu nužnost. A možda kojim slučajem resursi? Samo 38 ih je reklo da im je falilo financije i podrške drugih ljudi. Tako da ipak nisu ni resursi. Dobro, pa ako ništa od ovog nije, čega onda treba da se čuvamo?
Dakle, nije strah taj koji nas putava da se penjemo na više nivoe, već to osjećanje da smo bolji, odvojeni od ostalih, sposobniji i važniji. Najčešće ti atributi sputavaju rast sa bilo koje tačke koje se nalazimo. Superiornost, kad nas čepa, gubimo onu ljudsku poniznu stranu koju jedino možemo da napredujemo. Jer nema napretka bez uvažavanja mišljenja, ideja, velikog poštovanja. Naravno, ljubavi prema drugim ljudima. Zato velika većina koji su uspješni nikad za sebe neće reći da su na vrhu. Naprotiv, oni imaju utisak kao da tek počinju. Nikad zadovoljni i uvijek u žurbi su upravo krivci koji vode do isisavanja strasti i preterane posvećenosti. Često su to loše misli kojima smo poverovali i koji su nas bacali sa pravog koloseka procesa izgrađivanja. Nezadovoljstvo često predstavlja glavni uzročnik za emocionalni zatvor i oni zapravo zatrpavaju svest da nikad nije dovoljno dobro i često je to inicijalna kapisla za depresiju na dugoročnom planu. Ona nastaje kada osoba izgubi jasnoću prioriteta i u odlučnoj potrazi za postignućem u jednoj oblasti života potpuno se zanemare druge oblasti i tu često strada zdravlje, porodica, tim i slično. A da li ste znali da postoji dve vrste navika? Prva vrsta navika je ona za koju smo svi čuli. To je navika koja se stvara kada neku radnju uradimo više puta. Ona posle toga postane automatska. Ponavljamo je ponovo i ponovo, radimo je uzastopno i postajemo nagrađeni zbog nje i vremenom ona postane naša druga priroda. Počnemo da je radimo potpuno mehanički, bez mnogo razmišljanja o njoj. Može biti vezivanje pertli, kucanje na tastaturi i sl. Zapravo u ovoj knjizi autor želi da budemo svesni svake navike koju radimo, dok vodimo velike bitke i osvajamo velike planinske vrhove. Zato moramo biti svesni tla pod nogama dok se uspinjemo na više. Ova knjiga ne govori o tome ko su uspješni ljudi, već šta oni rade u detalje i što se može naravno uponašati. A što se tiče druge vrste navika, one su takozvane namerne navike i one se ne stiču tek tako, jer zahtevaju usredsređenost pri njenom uspostavljanju. Namerno razmišljati o njoj i to čak u posebnim sredinama, jer nije poenta napredovati nesvesno, kompulsivno, prepušten slučaju, pa bit će kako mora. Treba da postoji neka kontrolna lista, kao pilot kada koristi pri svakom uzletanju. Mnogo hrabrosti je neophodno u sticanju ovakvih vrsta navika, stoga ne smemo dozvoliti strahu da nas nadvlada. A zapravo kako napraviti svesnu naviku koju želimo? Nećete verovati koliko je zapravo prosto i jednostavno. Jer potrebno je samo 10 minuta tvog vremena i papir i olovka i ništa više na stolu. Zapiši na papir koja je to najbitnija navika koju želiš da stekneš već sutra i stavi negdje gdje ti je zgodno da je si prisjećiš. To je to. Tražimo jasnost, ko želiš biti, kako želiš da interaguješ s drugim ljudima, kakva osoba želiš biti dok nešto radiš, na što treba da se usredsrediš, a što će učiniti da se osjećaš ispunjeno i povezano. Ovo pitanje istraživanja jasnosti se ne postavlja na samom startu, već sve vreme i to je jedno od glavnih obeležja velikih rezultata, to je ta neka vrsta self-monitoringa. Ovo je za mene bio veliki aha moment, pitanje koje se sebi treba postavljamo stalno. Koje je to osjećanje koje želim da dobijem baš iz ove situacije? Definiši šta je značajno. Nije sve što je teško ostvarivo i bitno, kao ni ono lako. Negdje na skali težine ostvarenja zadatka treba da bude na sredini. Ono što sam shvatio također je da kroz određivanje namere mi zapravo odbacujemo napetost koja često bude prisutna. Druga bitna stvar kod energije je da unosimo radost u situacije, jer zapravo ona nas na neki način najlepše oboji. Također zahvalnost može da nam u velikoj mjeri podigne nivo energije. Ovo zapravo znači razumevanje razloga zbog čega nešto radimo. To podrazumeva veliki napor za dobar učinak. Ona podrazumeva također da moramo znati naše zašto. Nešto radimo kako bi negovali žar i potrebnu motivaciju da se izborimo sa pritiskom. Sljedeća stvar na čemu bi trebali da obratimo također pažnju je da izgradimo mrežu ljudi i da to budu ljudi koji su također u istoj sferi interesovanja kao i mi. Stara dobra tema o produktivnosti. Ovo znači svesti sve stvari na minimum, što odvraća pažnju od suštine. Imati na umu da glavno uvek ostaje glavno i kad bi trebali da odredimo kojih to 5 poteza dovode do unapred definisanog cilja koji imamo, koji bi to bili. A onda posmatrati svaki taj potez kao skup zadataka, kao zaseban projekat koji moramo da obavimo. A taj projekat razložiti na rokove.
aktivnosti i rezultate i nakon toga obeležiti u svoj kalendar i odrediti količinu vremena za rad na njima. Kroz izgradnju pozitivnog uticaja na ljude, mi zapravo pozitivno utičemo i na naš život. To podrazumijeva odgovornost oblikovanja tuđeg razmišljanja na najispravniji način. Također, da bi lakše ostvario njihovo poverenje u naš govor i narativ, izuzetno je važno izgraditi tu vrstu mreže podrške. Naravno, potrebno je da imamo svijest da ćemo biti uzor i drugim ljudima na njihovom putu. Kako najbolje pokazati hrabrost? Ubedljivo najbolji način je tako što ćemo izražavati svoje ideje i pored straha koji nas prožima. A neminovno je da će nas u životu prožimati strah sa kojim ćemo kad tad morati da se suočimo. Hrabrost nije odsustvo straha, već prihvatljiv strah sa kojim treba da se suočimo. Ok, što se tiče pogleda društvenih odnosa, veliki znalci tačno znaju kako žele da se ponašaju i tako razvijaju situacionu svijest o sebi i drugima u momentu. A da bi to postigli, oni imaju planove, bilo da je to naredni sastanak ili neka druga mesečna zaduženja i obaveze. Ne čekaju da se desi ono što mora da se desi, već oni kreiraju svaki moment koliko je do njih. Kada je reč o veštinama koje žele da savladaju, imaju jasnu podelu energije na svaku, ali također i granice u raspoznavanju onih bitnih do onih manje bitnih. Imaju određenu i definisanu jasnu POI, što znači primarna oblast interesovanja. Konkretizuju tačno šta žele da nauče. Na primjer, ako je reč o muzici, znači gitara, želim da se pridružim u nekom orkestru. Dakle, nisu rasijani učenici kojima energija curi na široko, već se jasno usredsređuju na baš tu unapred definisanu veštinu i cilj sa razumevanjem benefita i svega onoga što dobijaju iz toga. Ovo je izrazito bitno da znamo, jer svako ko teži sigurnosti, njegov život je podložan automatizmu. Navike postanu predvidive i nekontrolisane. On je podložan dogmi i neprijatnim iznenađenjima od strane onog koji je inovator i koji je navikao svoj mozak na napor. Navika može postati automatizovana, toliko da prestanemo da preispitujemo svoje odluke i postupke. Kada živimo u tom autopilotu, zapravo postajemo predvidivi i skloni stagnaciji. Takav način života nas čini osjetljivima na promjene i gubimo stepen prilagođavanja koji svi imamo u manjoj ili većoj meri. Inovatori, oni koji se stalno prilagođavaju i izmišljaju nešto novo, lako nas mogu iznenaditi i ostaviti iza sebe, jer dok se mi držimo sigurnog, oni kreiraju novo i neistraženo. Zato je važno da ne upadnemo u kolotečinu, život na autopilotu. Ako stalno kucaš na vrata povoljnih prilika, ne čudi se kada ti ista vrata otvori i radi. Mnoge strah i neizvjesnost od budućih događaja odvraća da se popnu na višu lestvicu u životu. Ali ja te pitam, da li je uopšte išta izvjesno u ovom životu? Da li znaš šta će biti sutra? Kako ćeš se osjećati? Da li ćeš uopšte biti živ? Uistinu, uvek možeš da izabereš kako da se postaviš na spoljašnju situaciju, bilo da je ona dobra ili loša. I to je naša jedina sloboda. Koji su fleksibilni činioci u uspehu u svakoj sferi života, a koje svako može da menja i poboljšava. Uvidi koje smo odlučili prihvatiti, fokus koju stavljamo na bitne stvari i istrajnost koju ih sledimo, količina vežbanja koji se posvećujemo, način na koji se oporavljamo od gubitaka, disciplina i konstantnost kojima nastojimo ostvariti svoje ciljeve. Oni koji teže velikoj uspešnosti moraju se fokusirati više na ulogu specijalista nego na ulogu generalista. Specijalisti su oni koji se usko obavezuju za jednu ciljanu veštinu koju žele da steknu i tu kupaju što je više moguće gradeći spektar znanja i umeća kroz život. Oni su posvećenici i fokuserski nastrojeni na jednu tačku. Njihovo drugo ime je laser. Generalisti su oni koji uporedo ovladavaju sa više oblasti, ali ni u jednoj nemaju potpunu predanost. Često su ti oni koji rade takvu vrstu posla gde im posao diktira da moraju znati više oblasti, više umeća odjednom. Što se tiče ova dva pojma, često sam se susretao da ljudi brkaju i misle da je to isto, ali su ovo potpuno različiti pojmovi. Emocije su naš odgovor na neki događaj ili neki spoljašnji stimulus i često se on dešava bez naše svesne volje. A tako imamo strah, tugu, ljutnju, olakšanje. Prosto naši emocionalni odgovori se javljaju na događaj okidač. Mozak ima potrebu da stalno pripisuje značenje spoljašnjim okolnostima, često vođen uglavnom prethodnim iskustvima. Osjećanje se ovde
koristi najviše da opiše mentalnu predstavu emocionalnog odgovor. Dakle, emocija je reakcija, osjećanje i interpretacija. Može se desiti da u meni izazove strah neka situacija, na primjer, neću stići da naučim da izađem na ispit i položim. Ali već u sljedećem momentu ja mogu da odlučim da ako treba neću spavati 3 dana i isforsirat ću se i izaći ću na ispit, položit ću i ne samo to, dobit ću 10. Zato naše emocije ne vladaju mnome. Moje osjećanja su vlastita, odnosno na njih mogu da utičem, dok na emocionalne odgovore ne mogu. I zato izuzetno uspješni ljudi nastoje stvarati stalno osjećanja i održavati ona koja im pristaju, koja im znače i koja donose veliki doprinos na njihovom putu. Dok će oni uspješni reći samo treba da treniraš jako, radiš jako, učiš još jače, jako i to je formula za uspjeh. Zato izuzetno uspješni ljudi će nastojati stalno stvarati osjećanja koja im pristaje, koja doprinose u velikoj meri na njihovom putu postizanja velikih rezultata, dok će oni uspješni reći samo treniraj jako, radi jako, vežbaj još jače, jako i to je formula za uspjeh. E pa nije baš tako. Šta reći poslije obilja informacije i smjernica koje smo dobili iz ove knjige koje sam se potrudio da vam predstavim u ovom klipu od nekoliko minuta. Zaista ne mogu da grešim dušu, gomila, pregršt savjeta korisnih koje svako od nas može da upotrebi u svom životu. Ali ako si na samom početku i ne znaš kako da iskoristiš sve ove informacije i smjernice koje nam je autor dao i nalaziš se u blatu života, da, blatu života. Oscar Wilde je rekao, svi smo mi u blatu života, samo što neki od nas gledaju u zvezde. I ako se nalaziš u sličnoj situaciji, jako teško i ne znaš odakle prosto da kreneš, onda ova knjiga nije za tebe. Na što više pitanja imaš odgovor, to si otporniji prema životu. Postavi si pitanje i nemaš odgovor. To je znak da trebaš više znati. Odustajanje nije opcija. Tragaj za još znanja, čitaj, piši što si pročitao. Tako najbolje usvojaš pročitao. Slušaj starije ljude, podcast. Slušaj one koji su ranije počeli raditi to što ti radiš. I tu se krije odgovor. Najbolje uvek tek sledi. Promjena je neminovna. Ako ne napreduješ, sigurno nazaduješ. Bitno je da znamo da sutra počinje danas i danas je pravo vreme postaviti pitanje u kom smjeru ide moj život, koji je moj cilj i šta me sprečava da ga dostignem. Često je odgovor bezazlen poput nemam cilj, nemam energije, nemam vremena i sve su to loše misli u koje si poverovao. Ubrzo shvatiš da nije problem u nikome drugom, nego u samom sebi. Bez suočavanja sa sobom nema daljih koraka. Zato sad je pravo vreme da organizuješ već sutrašnji dan, a pre svega jutro. I onda ćete jedna pobjeda za drugom voditi putem pobjednika. Hajde, idemo!